Argumenti. Uvijek ad rem, nikad ad hominem. Dobar dan, dragi slušateljici, dragi slušatelji, dragi prijatelji HKR-a, pozdravljam vas ma gdje bili. Sada je 17 sati i 30 nekoliko minuta i vi slušate emisiju Argumenti Hrvatskog katoličkog radija, radija kojeg svi nazivamo dobar radio za dobre ljude, a i za one koji to žele postati. Ja sam Marijan Ožanić i mi ćemo u idući sat vremena, kao uvijek do sada, razgovarati o poduzetništvu. Današnjom emisijom završavamo ovu sezonu i to je zadnja moja emisija prije ljetne stanke. 9 mjeseci u kojima smo imali 9 emisija sa 14 gostiju stvarno je brzo prošlo. Sezonu smo započeli u listopadu 2014. godine razgovorom s poduzetnikom Darko Sertićem, a završit ćemo ju danas u lipnju 2015. nastavkom razgovora s gospodinom Sertićem, jer prošli puta mnogo tema o kojima smo htjeli razgovarati nismo stigli niti spomenuti. Danas će nam tema biti kako uspješni hrvatski iseljenici mogu pomoći u gospodarskom oporavku Hrvatske, odnosno što treba učiniti da više naših iseljenika učini ono što je gospodin Darko Sertić učinio u Sisku. Moji vaši gosti danas su gospodin Darko Sertić, poduzetnik, i profesor dr. Dubravko Babić, znanstvenik i poduzetnik. I jedan i drugi su uspjeli u Americi i sada svoje znanje i iskustvo prenose u Hrvatsku. Imati ćemo i jednu gošću, to je studentica Maja Sertić, kćerka gospodina Sertića, koja je sada na Pagu i razgovarat ćemo telefonom o tome zašto je iz Amerike došla u Hrvatsku. Poštovani gospodine Sertić, profesor Babić, dobrodošli u našu emisiju. Hvala. Dragi slušatelji, danas imamo čak 3 gosta, pa neću početi s uobičajenim uvodom, da što više vremena ostavim gostima. Htio bih samo istaknuti da ćemo razgovarati o tome kako iseljenici mogu sudjelovati u gospodarskom razvoju Hrvatske, a naši gosti će svojim primjerima pokazati kako se to u praksi može realizirati. Naši iseljenici mogu, na primjer, osnovati svoje poduzeće u Hrvatskoj, a to može biti i podružnica poduzeća koje imaju u Americi. Oni određene razvojne projekte iz Amerike mogu prenijeti da se realiziraju u Hrvatskoj. Mogu svoje znanje prenijeti na naše fakultete. Oni mogu svoje novce uložiti u određene zaklade, na primjer za pomoć nadarenim mladim ljudima. Osim toga, mogu doći u Hrvatsku studirati i među studentima prenositi iskustvo iz američkog načina studiranja. Vjerojatno postoji još niz mogućnosti i u svemu tome ćemo danas razgovarati. Imamo prave sugovornike za tu temu jer su mnogo od toga i sami realizirali. Evo, sad možemo početi razgovarati. Gospodine Sertić, za one naše slušatelje koji vas nisu slušali u emisiji prošle godine, molim vas da predstavite sebe, svoje poduzeće i svoje proizvode. Što proizvodi vaše poduzeće Applied Ceramics u Americi i Sisku? A posebno me zanima kako surađujete s najvećim svjetskim kompanijama kao što su Intel, Sony, Motorola i druge, te kako uspijevate biti u vrhu svjetske tehnologije na tom području. Recite nam nešto i o svojim poduzetničkim projektima u Sisku, o poduzetničkom inkubatoru Pisak i kulinarskom institutu. Darko, da vas slušamo. Zahvaljujem da ste me ponovo pozvali u emisiju. Ja sam Darko Sertić, osnivač Applied Ceramics Incorporated. Applied Ceramics proizvodi komponente od egzotičnih materijala kao što je keramika, safir, kvarc, silicij, koji se najviše koristi u poluvodičkoj i u srodnim drugim industrijama kao što je solarna industrija. Naša firma je dio razvojne slike Silizijske doline koja uglavnom se ravna prema Mooreovom zakonu koji nalaže da svaku godinu i pol je potrebno proizvesti duplo više proizvoda za istu cijenu, ili ti u slučaju semikonduktora duplo više tranzistora po kvadratnom milimetru na waferu.
Tako da smo prisiljeni svake godine dosta investirati u razvoj i ispitivanje novih tehnologija kako bismo mogli držati tempo naše industrije. Tako da inovacije su nešto što je vrlo važno u našoj firmi. U Sisku smo osnovali uz Applied keramiku i još dvije firme. Jedna se zove Cool In, to je kulinarski institut koji je međunarodna škola za šefove. Šefo i kuhinja. Da, to je američka škola za šefove u kojoj studenti uče kako pripremiti finu klopu za puno ljudi u hotelima ili prekooceanskim brodovima. Tako da danas imamo studenata iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, iz Ukrajine, Švicarske, Indije, Azerbejdžana i sličnih zemalja. Također smo osnovali jednu kompaniju koja se zove Pisak, ili to je skraćenica za poduzetnički inkubator Sisak. Preko toga smo se mi i upoznali. Upravo tako, da. Dakle, Pisak je najbolje mjesto u Hrvatskoj za startups koje možete zamisliti. Pisak omogućuje mladim poduzetnicima topao i prijateljski prostor uz jednu vrlo simboličnu cijenu od 15 kuna po kvadratnom metru, gdje poduzetnik može razviti svoje ideje, može pokušati doći do proizvoda koji je zamislio, može dobiti mentorstvo drugih ljudi koji su već kroz tako nešto prošli i ima daleko veću šansu da zaista i uspije. Tako da ako imate poduzetničke sklonosti, sjetite se da pogledate na web stranici Pisak. I dođite u Sisak. Tako je. Ja bih htio samo istaknuti da ovakvim primjerima gospodin Darko Sertić pokreće gospodarske aktivnosti u Sisku. Sisak je u jednoj depresivnoj situaciji, a ova 3 projekta gospodina Sertića predstavljaju to svjetlo na kraju tunela i pokreću Sisak. Evo, zato Darko čestitam u svakom slučaju i odajem veliko priznanje. Hvala. Profesor Babić, vi ste prvi put s nama na HKR-u, pa i vas molim da se predstavite. Recite nam kada i zašto ste otišli u Ameriku, što ste tamo radili, što ste postigli i zašto ste se vratili doma. I što sad radite u Hrvatskoj? Dobro. Posebno me zanima vaš poduzetnički dio života u Americi, jer ste osnovali vrlo uspješno poduzeće na području visokih tehnologija. Recite nam nešto o tome. Slušamo. U redu, hvala što ste me pozvali. Ja sam Dubravko Babić, diplomirao sam na Fakultetu elektrotehnike i računarstva 1982. godine. I razlog zašto sam otišao u Ameriku je obrazovanje. Otišao sam prvo na magisterij, pa sam poslije toga, umjesto se vratim u Jugoslaviju ono vrijeme, otišao raditi u industriju američku, u Silicijsku dolinu, gdje sam proveo 4 godine. Nakon toga sam doktorirao ponovo na istom fakultetu. I onda otišao raditi u Hewlett Packard, vrlo veliku firmu u razvojnim laboratorijima, nakon koji sam otišao sam iz Hewlett Packarda da bi osnovao jedan startup. I nakon što sam, zagrizao u to poduzetništvo, više se nisam nikad vratio u jednu veliku firmu. Kroz 3 startupa sam prošao i konačno sam se 2012. vratio u Hrvatsku. A čime se bave ti startupi? Koje područje? Samo da čujemo to. Optoelektronika. Ja sam doktorirao na poluvodičkim laserima. Bio sam uključen u više startupa, kažem da sam u 3 bio osnivač ili suosnivač, ali sam radio sa njih 5 i više, 1, 2, 3 ta startupa su se bavila optičkim komponentama. U ono vrijeme, 2000. 99. 2000. je bio boom
onaj .com boom i bust, jel? Kad je sve... Kad je puno toga propalo. Prvo je jako brzo raslo, a onda poslije toga je sve jako brzo padalo. U to vrijeme sam ja osnovao firmu koja se zvala Alvesta Corporation, koja je, ona je kupljena, ne bih rekao da je neko na tim nešto zaradio, ali je tehnologija opstala. Nakon toga sam radio za jedan startup u Izraelu koji se relativno uspješno prodao, pa sam onda radio za jedan startup koji još uvijek živi. Sad više to nije startup, ima 80 ljudi u Kaliforniji. A to je već zrelo poduzeće. Da, to je već sad poduzeće koje je dosta investicije progutalo. Još uvijek nije profitabilno. 10 godina i nije profitabilno, ali dogodi se. Nakon toga sam bio suosnivač dvije druge startupa. Jedan se zove Group for Labs, a drugi Eridan Communications. Sad je područje se promijenilo. Sad smo radili tehnologiju galijevog nitrida na dijamantu. Galijev nitrid je jedan novi poluvodič koji se pojavio zadnjih 20 godina komercijalno i izuzetno je zanimljiv za različite primjene, uključujući LEDice i tranzistore i tako. Group for Labs i Eridan Communications su vezani na galijev nitrid. Prva kompanija je radila galijev nitrid na dijamantu, to je bila čista tehnologija da se rade waferi, ona je kupljena, isto tako ne baš uspješno. Eridan Communications radi pojačala mikrovalna pojačala za komunikacije. Kad vi kažete kupljena, to znači da ste vi kupili ili su vas kupili? Nas kupili. A nas, to znači vi ste to prodali? Da, sad postoje dva načina. Jedan, ako prodate cijelu kompaniju time da onaj koji kupuje kupi vaše asset, sve ono što firma ima, onda to je jedan način. Drugi način, ako kupite također i dugovanja te firme, to je ono formalno kad se kaže kupio neku firmu, onda je kupio sve i dugovanja. Ova firma nije bila kupljena na taj način, nego su ljudi prešli iz jedne firme u drugu, a svoje intelektualno vlasništvo i sve što je firma imala je ova druga kupac kupio. I jako su dobro prošli. A tehnologija još živi, sada su počeli prodavati prve takve wafere nakon 2 godine. Bio izuzetno težak proces. A zašto ste to prodali? Problem je bio taj što je tehnologija bila izuzetno teška i za jednu malu firmu od 8 do 15 ljudi nas je bilo jedno vrijeme, od 8 do 15 ljudi i sa državnim financiranjem i djelomično sa venture kapitalom ima jedan period vremena gdje vi možete razviti proizvod, ću reći, u tom slučaju je bio proces. Možete razviti proizvod i plasirati ga na tržište. Možemo reći, recimo, idealno 1-2, ali stvarno ne više 3 ili 4. Nama 6 ili 7 nije bilo dosta, jer je bio izuzetno težak proces za razviti. I kad smo prodali firmu, ni onda nije bio razvijen. Poslije smo shvatili da je to možda bilo pametnije da neko radi doktorat na tome, jer je to bilo izuzetno teška tehnologija. Zašto smo se u to upustili? Zato jer je bilo toliko zainteresiranih kupaca tih wafera, da izgledalo, znate, izgleda toliko dobro da jednostavno ne možete pustiti, a u stvari je toliko teško da ne možete razviti. Često se taj problem pojavljuje. Eto. Jeste nešto patentirali od toga? Da, kako ne. Ja mislim da ja sam pisao sve patente za tu firmu. Mislim da ih je bilo jedno 5-6. Sve je to kupljeno i nastavili su i sad počeli su izlaziti ti patenti. Vaše zadnje pitanje, mislim, je zašto sam se vratio, je li tako? Da. To je ključno pitanje svih pitanja. Ključno pitanje. Pa odgovor je dugačak, ja ću vam skratiti na 2 stvari. Prvo, roditelji su mi dosta ostarili i trebaju neko doći se brinu za njih. Dobro, to je lijepo. Ali s druge strane, ja sam napravio cijelu karijeru u Americi i na neki način sam razmišljao, pa mogao bi još istog ovoga, još 10 godina, ali čovjek vidi kam to ide i kako to izgleda. Činilo mi se da bi se sljedeća faza mog profesionalnog rada mogla dogoditi u Hrvatskoj, da bi tu nešto moglo biti interesantno. I nekako su se stvari posložile i jedan dan sam rekao, zašto ne, ajmo. I došao.
Sjećaš se? A nećeš reći da sam te ja nagovorio, ha? Dobro, da i to čujemo. I došli ste ovdje I došao sam ovdje. Ja sam u zadnjih par godina imao dosta veze sa fakultetom. Stvari, imam osjećaj da ga nikad nisam pustio, pa sam dolazio i držao sam im predavanja i sastajao se sa svojim profesorima i sa ljudima s kojima sam radio. Tako da, kad sam došao natrag, onda profesor Nedeljko Perić, koji je bio dekan, onda mi je ukazao na ministarstvo ima projekt za povratnike. I ja sam de facto... Imaš uvijek? Još, ja mislim da još uvijek to traje. I ja sam napisao sam prijedlog, šta bi ja to radio na fakultetu, ne znam, par stranica, sjećam se, to je bilo u kasno 2011. Ja sam napisao prijedlog, to je bilo usvojeno i konačno sam 1.12. moram reći u rekordnom vremenu počeo raditi na Zavodu za radiokomunikacije. Pravo, to je dobar primjer, kako mi isto znamo brzo reagirati. Ja sam izuzetno zadovoljan da je to funkcioniralo i zahvaljujem profesoru Periću da se, dekanu u ono vrijeme, da se toliko potrudio. Tako da, na neki način moram reći da me spasio, jer meni je jako važno da ima nešto interesantno raditi. Mi ljudi pitaju zašto sam toliko u Americi, zbog toga što je uvijek bilo nešto interesantno za raditi. Pa sad sam dobio nešto interesantno raditi na FER-u i zadovoljan sam. Super, to je dobra priča. Evo sada malo čujemo da nam malo ispričate o toj našoj iseljeničkoj zajednici u Americi. Jedan i drugi ste bili u Americi, upoznali ste i biznismene, znanstvenike, a i upoznali ste i naše iseljenike, naše Hrvate. Gospodin Darko, kažete nam nešto o našoj iseljeničkoj zajednici u Americi. Kako se družite, kakav je to život, što rade Hrvati u Americi, kako jeste li povezani, ja znam da ste povezani dosta preko crkve, jeste li uključeni u neke iseljeničke organizacije, kako surađujete s Hrvatskom maticom iseljenika i kako ste povezani sa, recimo, Hrvatskim veleposlanstvom. Evo da vidimo kako vi to živite, Hrvati u Americi. Dobro, dakle, gleda se da sveukupno u Americi kroz sva koljena, ajmo reći zadnjih 4-5 koljena imigracije ima oko 2 miliona Hrvata. Neki već ni ne znaju govoriti hrvatski, ali još uvijek znaju da mu je baka sa otoka Paga ili tako nešto, i onda oni i dalje drže za sebe da su Hrvati. A neki su novijeg doba koji sasvim fino govore hrvatski i rado se svi zajedno druže. Kao vaša kćerka. Tako je, da. U svakom slučaju, eto, u Silicijskoj dolini, otkud smo Dubravko i ja došli, živi oko 50.000 Hrvata. Uglavnom, okupljamo se oko nekoliko organizacija. Možda najvažnija je Franjevačka crkva Marijinog uznesenja u San Joseu, gdje se nađemo svaku nedjelju na misiji i poslije mise, tako da tamo razmijenimo većinu informacija. Također se nađemo jedanput godišnje u Sakramentu, u Hrvatskom Croatian Association, Cultural Association, Hrvatska kulturna zajednica, jeli? Tamo imamo svake godine u drugom vikendu u lipnju je hrvatska ekstravaganca. Tako da koga interesira još uvijek stigne doći tamo, to je dakle sljedeći vikend. Da, rekli ste mi da ste oko crkve Veliki zid napravili. Da ti podsjetite što je to bilo? Svojevremeno, davno. Da, nekada davno hrvatska zajednica se nije osjećala vrlo ugodno i sigurno u Americi, obzirom da je bilo prijetnji od tadašnjih jugoslavenskih vlasti. Tako da su naši ljudi sazidali jedan poveliki zid oko crkve kako bi se zaštitili. Eto, to je... Jo. Dobro, ja sam vjerujem da su ta vremena iza nas. Da su vremena daleko iza nas, da. Evo sada upravo gradimo toranj na crkvi, to je prvi toranj. Lijepo, lijepo. A tko će raditi zvono? Vidjet ćemo. Hoće naručiti od gospodina Šafrana iz Zagreba koji radi krasna zvona. I on je sad napravio zvono, čini se, za crkvu povezano sa dolaskom sa Pape u Sarajevo. Aha. I on je bio napad gost ovdje u ovoj emisiji. Da. Također imamo Croatian Scholarship Fund,
nađemo se jedanput mjesečno, svi zajedno, da razgovaramo o tome kako da organiziramo dobrotvorne večere i slične događaje na kojem bi sakupili novac koji kasnije šaljemo našim studentima koji imaju potrebu da ih se financijski potpomogne kako bi uopće mogli studirati u Zagrebu ili Splitu, Osijeku ili Mostaru, ajmo reći. Tako da taj Croatian Scholarship Fund, prošle godine smo proslavili 25 godišnjicu u kazalištu Komedija i bili smo jako zadovoljni vidjeti da imamo preko 200 završenih studenata koji su danas odrasli ljudi koji doprinose jako puno hrvatskoj ekonomiji i hrvatskom društvu. Također pitanje je bilo kako surađujemo sa Hrvatskom maticom iseljenika. Poslanstvom, komorom. Tako, da. Matica iseljenika uglavnom organizira folklorne radionice na koje dolaze naša djeca iz svih krajeva svijeta. Tako je i moja kćerka bila na 4 njih i bila je jako zadovoljna sa time. Hrvatske državne institucije, dakle ponekad nas posjete naši poslanici kada povodom posjete nekog političara koji bi došao u Silicijsku dolinu i tako, tada treba organizirati posjetu nekim firmama i tako. Moram reći da smo imali veliku potporu od naše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Ona je redovito dolazila na Croatian Scholarship Fund i na Croatian Extravagancu i bila je baš bila je prava veleposlanica, je li? Ne, evo, čestitamo i njoj. Tako. Dobro, profesor Dubrovko, da čujemo vas, vaše iskustvo. Vi ste bili vjerojatno više vezani u znanstvenu zajednicu, pretpostavljam. Da, ja danas sam u stvari dosta dobro povezan sa jednim brojem Hrvata koji su završili fakultete u Zagrebu ili u Hrvatskoj i koji su postdiplomske studije napravili u Americi. U dolini formirali smo kod crkve fra Dalibor, on se Grčić preziva, je li tako? Dalibor je organizirao Croatian Mentorship Network koji je cilja na djecu u osnovnoj školi i tu djecu hrvatskih emigranata. To je ona djeca o kojoj Darko govori, koji jedva govore hrvatski. Ali jedan problem se pojavio. Jako puno hrvatskih emigranata su došli i morali su trbuhom za kruhom su došli, radili su gradili kuće, farbali i tako dalje, nisu imali vremena ići na fakultete. I sad je Dalibor uočio da bi bilo jako dobro toj djeci prikazati da postoje Hrvati u Kaliforniji koji su prošli kroz školu i šta je to? Zašto bi oni išli na college ili na postdiplomsku nastavu? I ja sam dio se zove se Croatian Mentorship Network i tu se sastajemo svakih mjeseci tako otprilike i djeca Hrvata tamo nalaze, susreću se sa profesionalcima. Moram priznati da je moja interakcija sa Hrvatskom iseljeničkom zajednicom u stvari sad mnogo veća nego što je ikad bila. Jer kad sam prvi put došao 82. ja mislim da 5 godina nisam nikog vidio iz Jugoslavije, a još manje iz Hrvatske, ali dok nisam Darka sreo 87. Tako da i onda je sve krenulo. Da. Pa mi smo se jako družili u to vrijeme, ali ja sam opet otišao na fakultet gdje opet moram reći da ima jako malo Hrvata u tom području dole u Santa Barbari. Većina, kao što je Darko rekao, 50,000 i sad ima u San Joseu. Tu lakše nađete nekog ko govori hrvatski, ali dole mnogo rijeđe. Tako da kroz kad kažete dole, šta to znači? Aha, dole na jugu. Ja sam studirao u Santa Barbari u Kaliforniji, dole sam prve 8 godina. Pa kako je vrijeme išlo, ja bih rekao da je moja veza sa iseljeničkom zajednicom rasla. Naročito kroz Darka u stvari, jer smo se stalno viđali i družili. Da.
O tome bi mogli puno pričati, međutim došlo je vrijeme da mi nazovemo pak. I ja predlažem da nazovemo gospođicu Maju Sertić. Sada čujemo. Evo čekamo. Ja vjerujem da je na Pagu lijepo vrijeme i da ona čeka naš poziv. Nam se danas i sluša. Jer gospođica Sertić Maja je došla iz Amerike. Od toga nek tata malo ispriča dok čekamo da se veza spoji. Recite zašto je Maja došla i kako je to bilo kad je ona vama predložila ja dolazim uz Hrvatsku. Dakle, Maja je završila morsku biologiju, marine biology, na University of Santa Cruz u Kaliforniji. Kada je razmišljala kuda i kako dalje, poželjela je da postane specijalista za hrvatski Jadran i da tu napravi svoj postdiplomski i da nekako se angažira više oko morske biologije hrvatskog Jadrana. Zato je došla u Zagreb i upisala Prirodoslovno-matematski fakultet. Super, sad ćemo dobiti Maju. Dobar dan, lijep pozdrav. Lijep pozdrav. Evo, svi vas pozdravljamo, i tata, i profesor Dubrovko i ja. I ja vas pozdravljam i sve slušatelji na radiju. Super, kak je na Pagu? Pa lijepo je, evo, sad smo dobili malo slobodnoga, imam tako jedno 10 minuta. Super, onda ćemo mi to iskoristiti. Evo. Tata je malo nešto rekao kako ste se odlučili da dođete u Hrvatsku i dajte nas sada objasnite zašto ste se odlučili doći studirati i živjeti u Hrvatskoj i recite nam što sad zapravo radite. Pa eto, mislim, zbog više razloga, ali najosnovnije zbog ljubavi. Neka ljubav koju su meni roditelji stavili kad sam od mog rođenja, mislim, mi smo svako ljeto dolazili u Hrvatsku, meni je obitelj bila ovdje i to je nešto što se ne može objasniti, nema tu sad nekog dobrog razloga zašto smo mi uvijek jako voljeli ići u Hrvatsku i zašto mi volimo Hrvatsku, ali eto, to je tako. I ja sam studirala biologiju mora i u Americi i stvarno smo imali krasan studij i jako puno toga smo radili, stvarno smo jako puno toga naučili, ali mene uvijek privlačio Jadran i sve što sam htjela raditi je bilo na Jadranu, a ne u Tihom oceanu u Kaliforniji. Jadran je puno ljepše, ja se nadam. Pa ne mogu reći da je ovako objektivno, ne mogu reći da je on puno ljepši. Ja jako volim roniti u kelpu, to su ogromne alge od 60 metara, to je stvarno nešto zadivljujuće kad se roni u tome, to su ogromne ribe, ali jednostavno mene je privlačio Jadran samo zbog nečega o meni. To ne mogu objasniti. Radila sam ja i na Havajima, vodila sam ronjenje tamo u jednom centru, ronila sam na koraljima sa šarenim ribicama, ali nakon toga ipak mene privlači Jadran. I tako da sam odlučila da ovdje dođem na diplomski studij, u stvari zato što o Jadranu se najbolje nauči kada si ovdje, a drugo zato što je jako bitno imati kontakte dalje nakon škole, da se nađe nekakav posao i da se može uklopiti dalje u zajednicu. Recite, s čim ste vi to točno bavite? Opišite tu svoju specijalizaciju. Aha, pa ja sam od trpova. Znači, trpovi su inače više ljudi poznaju kao morske krastavce. To su organizmi, to su životinje na dnu mora, koje često vidimo ovako kada plivamo, a baš ne razmišljamo o njima. Oni u stvari se hrane organskom tvari u sedimentu, u pjesku i na taj način u stvari oni čiste taj pjesak i tako čiste naše morsko dno. I ono što je jako zanimljivo je da danas jedan od problema u Jadranu je nešto zvano eutrofikacija, znači kada postoji previše nutrijenata i previše organske tvari u vodi. I tako da tu su trpovi jako bitni zato što oni mogu to pročišćavati. A te naslage organske tvari se najviše dešavaju ispod ribogojilišta, tako da bi moj cilj bio da se ti trpovi počnu uzgajati ispod ribogojilišta i da se na taj način oni mogu i čistiti naše dno
i kasnije se mogu koristiti kao proizvod za azijsko tržište gdje oni su specijalitet u Aziji. Da. Oni su zapravo smetlari, tak nešto. Čistači. Što? Smetlari, to mi kažemo. Da. Čistači u svakom slučaju. I treba reći da ćete vi doktorirati na tom području. Ne, ja sam sada na diplomskom studiju. Da, i poslije toga. A najprije diplomirati, onda ćete doktorirati. Naravno, jer to je vaš hobi, vaša zapravo specijalizacija. Evo, ja mislim, budući da ste vi studirala i u Americi, a sada ste u Zagrebu, dajte malo usporedite i studente i profesore i način studiranja i u Americi i u Hrvatskoj. To je za nas vrlo zanimljivo. Pa, meni je najbitnija razlika između studiranja u Americi i u Hrvatskoj to da u Americi se puno više nekako stavlja naglasak na to da mi moramo sami razmišljati i stvarati svoje mišljenje o nekakvoj temi. To je nešto što se nas trenira još od osnovne škole. Zato što mi smo već u 7. 8. razredu počeli pisati sastave i prezentirati na način da mi kažemo što mi mislimo o nekoj knjizi, o nekoj lektiri koju smo čitali, a ne samo da mi opišemo što se dešava u toj knjizi. Dok ovdje je veći naglasak na to da se pamti, znači da nam neko kaže kakvi su podaci i da se to sve zapamti. Opet dvoje su vrlo važni, ali danas kako se jako puno toga otkriva jako brzo, jednostavno to su stvari koje se više ne mogu zapamtiti. Ali zato je i stvoren internet, zato sada imamo neke alate koje nama pomažu da mi možemo vrlo lako doći do tih podataka i do tih informacija. I tako da mislim da je danas puno bitnije naučiti kako koristiti internet i kako doći do podataka koji su nama važni, a ne da mi to moramo sve imati zapamćeno. Prije 50 godina ljudi su mogli zapamtiti, ali danas kada mi znamo da postoji puno više vrsta u moru od onoga što mi samo ovako vidimo, to više nema smisla da se to sve čuva negdje u glavi. Mi bi o tome mogli jako puno pričati, to je strašno zanimljiva tema, ali vrijeme ide. Ja vam iskreno zahvaljujem na vašem razgovoru i ovim informacijama i svi vas lijepo pozdravljamo. Hvala vam. Doviđenja. Bog Maja. Bog Maja. Evo, sad je red da se malo i odmorimo, da slušamo jedan lijepi glazbeni broj po izboru našeg gosta i slušat ćemo, da vidim, Johna Lennona koji pjeva Watching the Wheels. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. I just had to let it go.
Dragi slušatelji, nakon ove lijepe pjesme vraćamo se u studio. Vi slušate emisiju Argumenti Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Marijan Oženić, a moji gosti su poduzetnik Darko Sertić i profesor doktor Dubravko Babić, znanstvenik i poduzetnik. Pozivam vas da se uključite u emisiju svojim pitanjima i komentarima. Telefoni su 4609988, pozivni za Zagreb je 01, a možete poslati SMS poruke na 099-460-9988. Evo, čekamo da se javite. Gospodine Sertić, ono što me jako zanima, što su vam rekli vaši susjedi u Americi kada ste vi došli u Hrvatsku i osnovali svoje poduzeće i kad je to krenulo i kad niste imali takvih strašnih problema o kojima se obično priča u medijima, sve ostalo, što su oni rekli za vas? Je li ih to potaknulo da kažu, joj, to bi mogao i ja napraviti? Pa dobro, dakle, ja bi mogao reći da sam ja druga generacija investitora koji su došli ovdje iz Amerike. Prva generacija je prilično neslavno završila i vratili su se nazad prilično opelješeni i razočarani, tako da nakon toga postoje poveliki strah od toga da se to i sljedećima ponovi. Sada, pošto sam ja sada u Hrvatskoj skoro 10 godina i naše firme uspješno djeluju u Sisku, koji je, ja bih rekao, jedna velika mogućnost za ljude koji žele investirati u Hrvatskoj. Mene su prozvali u Silicijskoj dolini da sam ja evanđelje hrvatskog poduzetništva. Nisam nikad čuo za takvu titulu do sada. Znači, lijepo zvuči. Tako. To je rekao fratar, vjerojatno. Da, Fra Dalibor Grčić, tačno. Tako da, eto, to je u biti nekako svi nam drže palce da uspijemo i da potaknemo više ljudi iz Silicijske doline da dođu u Hrvatsku, da investiraju, da donesu nove tehnologije, da donesu svoja tržišta, svoje znanje, svoje inovacije i da u biti ubrzaju razvoj hrvatskog poduzetništva i hrvatske ekonomije. Kakve su šanse da budu više ovakvih ljudi? Pa šanse nisu velike, jer na tome slabo tko radi. Mi nemamo, dakle, u Silicijskoj dolini, sad da vam kažem to, Silicijska dolina u Americi je najveća, ima najveći izvoz tehnologija, najveći izvoz radnih mjesta, najveći izvoz firmi u svijetu. Nema ni jedne točke na zemaljskoj kugli od kuda se više tehnologija i firmi izvozi. Naravno, najviše tih firmi odlazi u Kinu, Maleziju, Vijetnam, dakle zemlje na azijskom obodu. Neke idu u Europu, kao što je Irska, Njemačka, Izrael, dok eto u Hrvatsku mnogi nisu ni čuli za mogućnost da bi se investiralo ili trebalo ili moglo investirati u Hrvatskoj. Nisu čuli zato što na tome, nažalost, niko ne radi. Tamo nema niti jednog ureda koji bi promovirao uopće takvu mogućnost da jedan Intel, Google, Apple Computer, Facebook dođe u Hrvatsku, jeli? Tako da... Pa mi imamo tam konzulat, ja mislim da imamo. Da, imamo konzulat u Los Angelesu i njihova definicija poslova je da se bave sa otpravništvom poslova papira, štambilja, viza i takvih stvari, je li to... To nije to. To je tako. Da. I što biste vi sugerirali budućoj vladi da privuče više naših iseljenika da investiraju u Hrvatskoj? Evo. Sugerirao bi prije svega da otvore takav ured u Silicijskoj dolini. Nakon toga bi sugerirao da nekako naprave prijateljski prijem takvih ljudi ovdje, da se
da se na poduzetnike i investitore ne gleda kao što se sada gleda, svi znamo kako se gleda. Nažalost. Tako da, mislim, sugerirao bi da vlada stvarno uredi hrvatske financije i pravila igre. Zakone i poreze i sve. Pravila igre mislim na tržište nekretnina, na bankarstvo, na kredite za proizvodne mašine i za takve stvari koje, mislim, su još u povoju, kojima možda niko još ni ne razmišlja. Znači ima puno mogućnosti koje se mogu realizirati i onda će biti više Hrvata koji će doći sa svojim i kapitalom i investicijama u Hrvatsku. Evo, vi ste dobar primjer. Vi ste evanđelista u tom smislu kako vas se nazvao Fragrčić. Tako je. Vi ste dobar primjer. Evo, to je lijepo. Dobro, profesor Babić, budući ste isto u toj temi duboko, da čujemo vaše mišljenje, a ono što me posebno zanima, što mislite o ideji profesora Gojanovića, koji je bio gost ovdje kod nas na Katoličkom radiju? Njegova ideja je da Hrvati koji zauzimaju visoke pozicije u svjetskim kompanijama neke projekte prenesu u poduzeća u Hrvatskoj. Profesor Gojanović je tu svoju ideju čak i realizirao. Realiziraju je tako da je jedan veliki razvojni projekt iz Kompaka, a poslije iz Intela, prebacio da se realizira u poduzeću Simstecom u Zagrebu. Vlasnici tog poduzeća su poduzetnici Srebrenka Uršić i Damir Vuk. To nije bilo jednostavno. To je bio rizik i za profesora Gojanovića, to je bio rizik i za naše poduzetnike, ali to je bio vrlo uspješan projekt i naši poduzetnici su taj vrlo složeni projekt čak završili 2 mjeseca prije roka. Evo, to je jedan dobar primjer. Sada čujemo vaše mišljenje o tome. Ovako, prvo... I vi ste jedan takav projekt prebacili iz svoje firme u firmu. Manje doduše, ali ću vam reći o tome da prvo se nastavim na nešto što je Darko govorio. Mnogo ljudi po svijetu znaju da smo mi izašli iz istočne Europe. Jesmo ili nismo, to nije bitno. Takva je percepcija. I znaju da bez vladine podrške se teško posluje tamo. To je percepcija. Vlada treba podržavati poduzetništvo i to otvoreno da se vidi kao što je Darko predložio. I iskreno, a ne samo kao propaganda. Da, jer ljudi nisu glupi. Oni znaju da ovdje pojedinac malo znači, da ako nema vladine podrške, da poslovanje nije baš sigurno. Pa to je sličan problem se pojavljuje u Kini. Ja čujem strašne priče iz Kine, baš zbog takvog sličnog problema. Kad je bilo interesantno donijeti biznis, onda su vas svi voljeli. Sad smo jaki, sad vas tak više ne trebamo. Sad vas počnemo zezati. Vlada u našoj državi je važna. I ljudi koji s vanjske strane gledaju na nas, to nisu samo Hrvati. Da bi mi izgledali interesantni, da bi mi bili zanimljivi dijaspori ili iseljeničkoj zajednici da dođu u Hrvatsku, da investiraju nešto, grade firme, mi moramo biti interesantni bilo kome. Neće Hrvati doći tu baš zbog toga, samo zbog toga što im je Hrvatska lijepa. To ima svoju cijenu, pazite. I ta cijena nije beskonačna. Dobro, da se vratim sad na vaše glavno pitanje. U vezi profesora Gojanovića. Profesor Gojanović je pravi poduzetnik. I slične primjere, to sam mislio, široko gledati. Da, on je pravi poduzetnik. To što je on napravio, ja ne znam detalje, ali znam sve igrače u ovoj priči. To je izuzetno lijepo napravljeno i to može mnogo ljudi raditi, ali ono što je profesor Gojanović napravio, on je preuzeo rizik. I to veliki rizik. To je veliki rizik. Ja sam se isto našao u sličnoj situaciji. Sad ja sam u startupu bio, on je bio u mnogo većoj firmi, ja sam u startupu. Startup vam nema novaca na bacanje. Sve se gleda, svaki dolar se gleda. I kad sam ja predložio da se neki projekt koji nam je trebao radi u Hrvatskoj, oni su me pogledali, kako u Hrvatskoj možemo dobiti čovjeka, evo čovjek tu na Cornelu može isto to napraviti, ima firma. Rekao, dobro, pogledajmo koliko to košta. Morao sam predložiti poslovnu sliku koja je bila interesantna. Rekao, dobit ćete projekt jeftinije. Dečki će napraviti to na vrijeme. Ali ipak je bilo na meni da na neki način
preuzmem rizik da kažem da će to biti napravljeno i dobro i na vrijeme. Nije samo bilo vrijeme, morala i kvaliteta biti. Ako je bilo jeftino, ako je bilo na vrijeme i ako je kvaliteta dobra bila, onda sam ja dobro izgledao i oni. Ali nije upalilo. U redu, oni bi loše izgledali, ali nije to tak strašno. Ja bi loše izgledao, mislim, svom šefu, svom predsjedniku firme i da sam se išao riskirati. Tako da mi je sasvim razumljivo to što je profesor Gojanović napravio. Ja sam to napravio u vrlo manjem obliku, jer i ne radi se o mnogo novaca, ali se radi o ugledu, razumijete, da bi tako nešto rastavili. Sad, na engleskom, reputation, ugled je ključna stvar. Ako vi kod jedno mali posao se obavi u Hrvatskoj i to dobro zvuči, dobro se završi, sljedeći put ja kažem ajmo slati projekt u Hrvatsku, neće niko praviti problem. Mora se krenuti od maloga. Imam ja drugi primjer koji sam na FAIR-u, to je prima tome 5 godina, koji je bio izuzetno uspješan. Ja sam došao s jednom idejom na FAIR, još nisam tada radio na FAIR-u, jednom profesoru, jednom studentu sam rekao, čujte, imam ideju, možda se može komercijalizirati, neka firmica to treba, šta vam mogu ponuditi? Mogu vam ponuditi da publicirate. Nemam novaca, niti vam mogu ponuditi intelektualno vlasništvo, mogu vam samo ponuditi da publicirate. I oni su rekli da. Mi smo na kraju iz te male ideje ne samo publicirali, patentirali i razvili cijeli projekt, da dobili smo novce od BICRA, dobili smo novce od Hrvatske zaklade za znanost. Cijeli jedan projekt je zaživio. Jedan doktorat i drugi se sad radi na temelju toga. Ali ono što je ključno je da sam ja došao s nečim, ponudio sam vrlo malo, a ljudi su skočili na to i rekli ajmo, interesantno je to. To je poduzetnički duh. Idemo početi od vrlo malog i nešto iz toga napraviti. Evo, to su dobri primjeri, to su pozitivni primjeri, to su uspješni primjeri. Da. Evo, ja se nadam da možda posle ovakvih razgovora, posle ovakvih priča, možda ćemo mi takvih primjera imati više. Sad sam se sjetio jedne informacije kad smo razgovarali o ovom projektu profesora Gojanovića, onda su me ovi kolege Srebrenka i Damir su me informirali, ne znam koliko znate, da prije 6 mjeseci direktor Intela je postao jedan čovjek iz Makarske. Znate li to? On se zove Brian Gražinić. Točno? Da. Ali ima sad jedan dio priče. I sad oni mene pitaju, a znaš ti ko je nakon 3 dana iz ovih, ćemo reći, prostora, dotrčao kod njega da s njime razgovara? Nažalost, nitko iz Hrvatske. Nego znate ko? Ivica Dačić iz Srbije. To je to. Da, on ga vjerojatno odmah prisvojio, međutim, to se zove ta inicijativa i ja se nadam da u buduće budu ovakve inicijative dolazile iz Hrvatske. Evo, ono što me sad posebno zanima, profesor Babić... Izvinite, ja vam hoću reći, samo zbog rekords, znači, gospodin Brian Kršinić je bio na zadnjoj večeri u Croatian Scholarship fondu i tamo su razgovarali naš veleposlanik Vlahinić i moja malenkost i tako, njegovi roditelji su iz jednog malog mjesta, Gradec pored Makarske, tako. Pa ima šanse da se taj most malo uspostavi, recimo kao s ovakvim projektima. Tako je. No. Mogućnosti ima puno, mi te mogućnosti otvaramo, o njima pričamo i zovemo, dođite, radite, obogatite se, investirajte. Međutim, sad bih htio otvoriti jednu temu koja je meni posebno zanimljiva. Profesor Babić, bilo mi je jako zanimljivo ono što ste mi ispričali o akademskom poduzetništvu na američkim sveučilištima. Ta tema je jako aktualna danas kod nas. Možda je, meni se čini, čak i najaktualnija tema danas na našem sveučilištu. Jer kroz tu temu ima mogućnost da naša znanost sudjeluje u pokretanju gospodarskog razvoja Hrvatske. Čuo se da na Stanfordu svake godine njihovi profesori, znanstvenici i studenti osnivaju 500 poduzeća i za svoje izume dobiju 100 patenata. Dajte mi recite kako se to realizira, kako profesori osnivaju svoja poduzeća, kako kroz ta poduzeća preuzimaju, odnosno otkupljuju svoje znanstvene rezultate koji su ostvarili na fakultetu i koji su zaštićeni patentima. I kako se financiraju ti start-upi?
Ono što ste mi ispričali toliko zanimljivo, jer ja jednostavno sam mislio o tome na jedan malo drugačiji način. Dobro. Pa da ću vam jedan primjer, kako bi to izgledalo. Nije svaki slučaj isti, oni variraju, ali uglavnom dogodi vam se to da profesor ima neku ideju ili neki student ima ideju, i student radi recimo na doktoratu, razvije tehnologiju ili tu novu ideju i u tom procesu profesor ili student vidi da bi se to moglo komercijalno rabiti i onda odu u uredu transfer tehnologije i kaže, slušajte, evo tu je ideja, vi bi to patentirali, ured za transfer tehnologije recimo složi se, oni to patentiraju. Sad student recimo dobije magisterij ili doktorira i onda profesor izađe sa studentom, obično, ne mora biti, ukomporira, osnuje firmu ili tvrtku, jedno malo startup poduzeće i onda idu tražiti novce. Izvan fakulteta, ne na fakultetu. Da, lokacija nije nikad na fakultetu. Da, to je u stvari važno. Znam da smo o tome razgovarali. Važno je to da ako imate svoju firmu, onda ćete formirati i stavit ćete centralni ured van fakulteta. I vi ćete iz tih novaca, često profesori dosta dobro žive tamo, znate. Znaju vlastite novce staviti ili dobiti državni grant, nekakav državne novce, ili ići razgovarati sa investitorima, angelima ili venture kapitalistima da tu ideju financiraju. Sad, dvije stvari se događaju. Jedno, napravili ste firmu van, napravili ste svoju poduzeće i stavili ste ured van fakulteta, zaposlili ste ljudi. Ako slučajno vam trebaju resursi fakulteta, recimo trebam laboratorij, uređaj koji izuzetno puno koštaju, pa to nećete tamo staviti, onda ćete plaćati fakultetu korištenje tog ureda. Recimo za Santa Barbaru je tipično da ti startup firme počnu raditi nekakvu mikroelektroničku tehnologiju, pa im treba clean room, treba im fabrication, laboratorij im treba koji je skup, ogroman i plaća se $50 po satu. Vaše poduzeće će plaćati tih $50 po satu da vaš čovjek, student, može on još biti student, ali vi morate plaćati kao poduzeće. Drugo pitanje je šta se događa sa intelektualnom vlasništvom. To je bitno, to je ključno. Intelektualno vlasništvo je vlasništvo fakulteta. Patenti su vlasništvo fakulteta. Vi, ako ćete formirati poduzeće, odete u ured i kažete ja bi to licencirao. I dogovorite se. Što to znači licencirao? Vi dobijete pravo korištenje tog patenta, bilo ekskluzivno ili ne ekskluzivno, i platite dogovorite se, pa ste to sve ovisi o patentu, o potencijalnoj vrijednosti proizvoda i tako dalje. Možete početi time da ne plaćate ništa, pa plaćate kasnije. Ključna stvar je to da sveučilište zarađuje na tome. Jer sveučilište je to koje je platilo izdavanje tog patenta, to se zove na engleskom patent prosecution. Taj dio je plaćen od strane sveučilišta. To nije platio profesor niti firma, nego sveučilište. Sveučilište ostaje vlasnik tog patenta. I onda vi rabite ili koristite taj patent i plaćate... U svojoj firmi? Ta firmica, mala firmica, ona će koristiti taj patent, napisali ste recimo ugovor za sljedeći 5 godina ili 10 godina, dogovorili ste se koliko će se procent platiti po proizvodu ili po prodajnoj cijeni. Tu, kako bi rekao, jako ima mnogo načina da se to izvede. Ključna stvar je to da vi kao profesor ne smijete dozvoliti da se ta firma ili to malo poduzeće miješa u vaš rad na fakultetu i ne smijete dozvoliti da koristite resurse fakulteta u svoje privatne svrhe. Na to se izuzetno pazi. To je razlika u odnosu na situaciju kod nas. Mislim da. I to jako. Da, jako se gleda na to. Mislim, imao sam i prilike vidjeti točno koliko su profesori, koliko im to znači. Da se slučajno ne vidi da su oni se okoristili sveučilišnim resursima za u privatne svrhe. Bitno je da je čist račun, duga ljubav. Tako je, čist račun, duga ljubav. Oni imaju svoju firmu koju su osnovali i taj svoj znanstveni rezultat, tu svoju inovaciju koja je patentirala, oni ju otkupljuju od fakulteta. Da, licencu dobivaju, da. Licencu dobivaju i realiziraju u svome poduzeću. Da.
Ono što je priče. nužno za to, a što mi nismo ostvarili u Zagrebu, odnosno u Hrvatskoj, je to da i ovaj profesor Barton Lee sa Stanforda o tome govorio. Oni imaju budžet za prijavljivanje patenata, imaju budžet za branjenje patenata. I kad sam ga pitao kako to rade, on sam shvatio da oni već to 30 godina rade i jasno da imaju budžet. Međutim, kad počnete od nule, kad nemate tog budžeta, to mora doći od nekuda, neko to mora platiti. I naš ured za transfer tehnologije nije bio financiran da to radi. Moje mišljenje je da je trebalo to tako financirati, da čovjek mora imati budžet i za patente i za obranu patenata, jer ako ćete išta raditi s patentima, morate biti spremni da nekog tužite ili da neko vas tuži. Ima određenih fondova. Kod nas postoji fondovi na BICRO i svagdje iz kojih se mogu ti patenti financirati. Meni je žao da kod nas na sveučilištu već 20 godina postoje uredi za transfer tehnologije koji nisu apsolutno ništa napravili i to je ono što je jednostavno grozno. Međutim, samo da još, dajte mi recite, budući da vi radite na tom projektu inovacijskog centra, kako bi to funkcioniralo na FER-u? Inovacijski centar i FAIR su dvije različite, planirane kao dvije različite i odvojene nezavisne organizacije. FAIR je obrazovna institucija koja radi znanstvena istraživanja i bavi se obrazovanjem. Inovacijski centar je razvojni centar gdje vi planirate raditi prototipe, proizvode, čak vas neko može koristiti da vam plati da mu napravite proizvod. Ali će angažirati znanstvenike sfera? Ne, oni će raditi, to su, kažem, dvije odvojene organizacije. FAIR radi jedno, inovacijski centar radi nešto drugo. Na inovacijskom centru se ne napreduje jer ste publicirali, nego se napreduje ako ste dobro projekt završili, a projekti su komercijalni. To je ideja. Sad, ako ste me pitali u vezi intelektualnog vlasništva, priča će biti ista. Ako se nešto smisli na inovacijskom centru, ostaje u vlasništvu inovacijskog centra i licencira se. Mislim da kad ljudi razmišljaju od ko je vlasnik intelektualnog vlasništva, nije to toliko bitno. Pa ste cilj intelektualnog vlasništva je da se nešto proizvodi. Točno, bitno je to da se pokrene proizvodnja, da se komercijalizira. Tako, inače ostaje u ladici. Točno, imate patent, on vrijedi nula. Ne, on je negativan, negativno vrijednost jer ste investirali u patentiranje, a dobili ste ništa. Što brzo ide vrijeme. Gospodine Sertiću, imam jedno pitanje za vas koje sam htio pitati prošli puta, pa opet nismo imali vremena. Vi imate poduzeće i u Americi i u Hrvatskoj. Imate radnike i američke radnike i hrvatske radnike. Dajte ih usporedite kakvi su radnici, kakvi su stručnjaci i kakvi su inženjeri koje, sad ću reći, proizvede fakultet u Americi i recimo naši fakulteti. To je tema koja me strašno zanima jer ste vi kompetentna osoba da o tome pričate. Pa dobro, moramo znati da kada govorimo o Americi, ja imam iskustvo iz Silicijske doline. Tamo u Silicijskoj dolini ima jako puno doseljenika iz raznih država svijeta, sa različitim jezicima, različitim kulturama. Postoji veliko bogatstvo različitih pristupa u rješavanju problema kod inženjera i kod radnika. Postoji vrlo veliko bogatstvo u tretiranju radnih navika i tako uglavnom ljudi su izrazito motivirani da uspiju, zato jesu došli u Ameriku. Mnogi možda i nisu završili škole kakve bi mi očekivali da završe, ali to im nije, najčešće im nije prepreka uspjehu. Kakvi su naši radnici u usporedbi s njima? Kod naših radnika ja bi se fokusirao na Sisak i rekao da imamo uglavnom jednu drukčiju sliku. Dakle, mi u Sisku imamo sreću da imamo jednu odličnu tehničku školu, isto tako jednu izvrsnu gimnaziju i jedan odličan metalurški fakultet koji izučava različite materijale.
Tako da, recimo, to su uglavnom iz tih škola dolaze moji radnici u Applied keramici, kulinu i pisku, tako da ja bih rekao, oni unose jedan sustavni pristup rješavanju problema u svim njihovim detaljima. Nešto što radnici u Americi nemaju ni vremena, možda čak ni smisla. Ali, dakle, problem kada dođe u Sisak, u našu firmu, tamo se to rješava vrlo detaljno i vrlo sustavno, tako da se postiže visoka produktivnost i visoki repeatability, jedna kvaliteta koja je redovita. Tako da, eto, to je kvaliteta naših škola iz Siska. Treba ih pohvaliti. Naravno. Znači, vi imate visoko mišljenje o našim radnicima, našim školama i našim fakultetima, i kad vas neki potencijalni investitor koji hoće doći u Hrvatsku pita kakvi su naši radnici, što ćete im reći? Dođi u Sisak, nećeš nikada otići iz njega. Evo, to je lijepo. Vidite kako mi reklamiramo Sisak. Evo, i zaslužuje Sisak, jer u Sisku ima toliko puno lijepih primjera. Ne treba u Sisku govoriti samo kroz rafineriju, kroz željezaru, kroz sve one drame, kroz sve ona poduzeća koja su propala. Treba u Sisku govoriti kroz ova nova poduzeća koja pokreću Sisak i predstavljaju izvanredno dobar primjer kako se pokreće gospodarstvo, a nositelj svega toga je gospodin Darko Sertić. Pustimo prošlost, fokusirajmo se na budućnost. Gledajmo šta ćemo sutra. Da, i što ćemo staviti svojoj djeci. Tako je. To je ključno. Bože moj, jeste vidjeli kako brzo vrijeme prošlo? Je, impresivno. Da. Ja vjerujem da je bilo zanimljivo. Evo, čak nismo stigli niti još jedan glazbeni broj pustiti. Profesor Babić, možete vi reći nešto na kraju ovak da poentiramo u toj cijeloj priči? Reci nešto pametno. Odlično. To znači, kak da pokrenemo gospodarski razvoj Hrvatske ovak kao rezultat ovog našeg razmišljanja i razgovora. To je jako dugačka tema. Naravno. I komplicirana. Mislim da smo na dobrom putu. Ovo što ja vidim na fakultetu i na fakultetima i što vidim kako razgovaram sa ljudima koji su na sveučilištu, vidim da smo na dobrom putu, da se trudimo i optimističan sam da će se nešto dobro iz toga napraviti. A također mi se jako sviđa što se u Sisku događa. To je Shining Star. Da. Vidite kako mi ovdje šaljemo pozitivne poruke, govorimo o dobrim primjerima i stalno govorimo u Hrvatskoj postoji puno ljudi koji znaju, hoće i mogu, i ti ljudi će Hrvatsku izvući iz krize. Evo, cijelo vrijeme u svim ovim emisijama o tome govorimo. Ti ljudi svojim primjerom pokazuju da o tom možete vjerovati. Već je prošlo puno vremena, vrijeme je brzo prošlo, došli smo do kraja ove emisije, a i do kraja naše radijske sezone. Poštovani gospodine Sertić i profesor Babić, iskreno vam zahvaljujem na ovom zanimljivom razgovoru. Dragi slušatelji HKR-a, drago mi je da ste danas bili s nama. Niste baš se javljali, ali vjerojatno ćete to ostaviti za neki drugi puta. Zahvaljujem svima koji ste nas slušali. Ja sam Marijan Oženić, a naši gosti su bili poduzetnik gospodin Darko Sertić i profesor dr. Dubravko Babić, znanstvenik i poduzetnik. Emisiju je realizirala gospođica Ana Sabal. Ovom emisijom završavamo ovu sezonu i napravit ćemo ljetnu stanku. Lijepo provedite ljeto i ako Bog da, čujemo se na jesen. Na kraju moja stalna poruka, vjerujte u bolju Hrvatsku. Lijep pozdrav svima. Argumenti. Uvijek ad rem, nikad ad hominem.